等一下，母母说义结金兰，义结金兰是什么意思？好，国文老师，郑毅老师，义结金兰。这两个变成很要好的朋友啊。是结拜的意哎，思。结拜。结拜，比如说天宇跟那个乔麻人结拜兄弟，哈，啊，你的家人跟他的家人就会送东西，看似天宇那个谁，天宇要去找那个贾妈人还是贾妈人，应该是平民找贵族啊哩。你们都是大头目，你们班。比如说平民的，然后去找扎巴亚斯，然后结拜朋友。那等一下会发生什么事情？结拜朋友，不是说，来，我们做朋友，我们就结拜在一起。哎呀，好兄弟，不是这样。我们卢开主不一样哦。等一下听母母讲看看。那现在的年轻人都讲这个结拜叫做马达多热沃格，那是小朋友。年轻人在讲的，刚才母母告诉我们有一个新的名词，以前比较古老的一个用法叫做马巴里绕鲁，马巴比绕鲁哈，所以记得这两个以前的有老人家的说法，现在年轻人有年轻人的说法，就如同以前叫做义结金兰，但是我们现在年轻人都比较懒惰，就会讲说结拜兄弟2个字结拜这样子而已。好，就这样的意思。所以等一下母母要告诉我们马巴布里绕马巴比绕鲁，好，接下来我们就把时间交给母母，然后你们要注意听哦，什么叫做马巴比绕鲁？Kuni mababiraro ni kikayo anika sawaleka imababiraro anika babeka imababiraro mararamo kuda sarakai kayana。你不用翻译，我要翻译吗？小朋友，刚才那个母母说那个马巴比绕鲁的意思就是说，不管是男生结拜，或是女生结拜，那个要准备用的东西都一样。Ala kuda apa suara ni kita ki mata tola lagi kun mababiraro ni anu kuda cacing anu kuda war kudua na kuni ikaw ku tai si betul si laka amar sa dan kuini ai wakang kuni ditulu gisi luni tal kan la tal so kita kusi mabala ku tai ku betul。那要做那个义结金兰的时候呢，他还要那个就是比如说那个不是多了个那个要去就是等于说我要去，我是那个搞了鬼。男女，比如说他们要义结金兰的话那个要去结拜的那个人，他要先去做那个什么农作物，就是玉米芋头田，还有那个不这个小米田，他要先去耕作然后耕作完了，那个他的收获就是农作的收获，收获之后呢，他那个东西他收获的那个玉米田跟芋头田，他就要跟他这个朋友平分就是这样，就是表示说非常重视这个仪式，所以他要先那个是做义结金兰的前置的那个工作。Lori tulu kuda dia so tulu ke la rukuduan ku anga tutukar kuda asal yang ki mapapang le po kuni tu abatu. Lo kata tulu began。那如果说到了义结金兰那天的时候呢，那个要去结拜的那个人，他就要准备那个一堆的那个木材就是像那么那个在里想，阿巴德那个山地话叫阿巴德，就是一堆要去砍一堆木材，然后当天就是要带那个东西去做那个义结金兰。Ada sapukuan.
kuni ali tulugai lukai kai boli wala ko wagi wala ko tadi lukai tadi ala ala kai kuni tadi 那一节金兰之前呢，他还要准备那个，阿妈你改布哦这个凉啊这个木头这个很凉，然后还有那个大底是那个 tadi lemon punya itu kata lala le kai ko tadi 这种的石板， udah uru du kuda mana ada kai kunci na ke sut sui tata de 玻璃还有什么嘛那个，大底马丁尼，嘛那么 boli 玻璃是这个玻璃嘛吼，石板是玻璃那个对对，那石板 lagi 这个叫 lagi是那边我给这个是你是放在 tadi 这个前面，啊，然后这边是大底，我那边。所以要准备的是 vagin 还是就是其中一个啦，不带鹅的啦，那个是重要的那个东西。哎lukai do puli ni punya kai pimi oh ipu pia那个它的是那个是比较有能力的人会准备这个啦，但是一般平民哦，就是平民跟平民就这个就不需要。 kasana punya abad kai cara tu abad 哦，平民吼一解金兰的话吼，那三个是不一定要不一定要有，但是那个木材是一定要的。 ala kuni lu kulang kue kuda ta tulu gano ya 啊，如果一解金兰当天。 ri mai lu kung kuni lu kami ara kikai sakatu sekolah mato sesari kuni lu kuda nu kuni angatu si kelatu abad kunci tatulu gano 当天的时候呢，我们部落的人就会去把那个已经准备好的木材带到。 kunya miara luan si tur pengaku ni 哦，那是早上的工作。 ala kai ngana tulu ke 哦，那是有程序的哈，就是早上呢先把那种木材送到对方，然后后面就是开始做那个仪式，正式的仪式。 la kuni lu kata tulu gano tala tulu ku buku 然后当天的一节金兰仪式一定要杀猪。 la kuni bukai ite makapakawa wa asilan kudai melan ku satu abadan melan ku satu ran kudan kuni ipikai patul kike dapat kawawa ku muasil kike lagi ike patul ike kularu la ike小队两个大队一个因为大队一个就是那个有做 阿伯的来是有啥不来杀呢？ 然后那天杀猪可能不就杀一只哦，因为还要保留那个有一个是要保留那个脖子，还有就是前腿，还有后腿，然后后腿的后腿那个另外一只单只的腿呢要做阿伯的是不是里面要包肉嘛做那里面的阿伯的馅。 然后那个是一定要带心脏跟阿拜是胃吗？不是，阿拜是肝肝哦。Mana kita pula suka terlalu lah. 一那个过来。哦，这个我们现在目前在讲的一解金兰的那个要准备的东西是平米的。哦。Kunyai alamai lukuda ni lukusan ku butsung. Kuda opo kuda sarapa 然后上面是放那个大的小米啊，都不敢个啦，是那阿布里安贵呢。哦，还有就是那个小米它是12把绑成一把这样那个是要抬的，那个一定要抬，小米一定要用抬的。Kunya abu li an betul kunya yang sih. Alai kemalan ku baba. Kalau kalau kurang kai, 这个比较大嘛。Kuda kuda rangai pasal tu kuda kirang kuda ika sakai si kasaku kuda 大位，太大了。就是那个。除了小米之外呢，还有要准备小米酒啊，小米酒都是酿酒的话都是用这种那个要满满的，要也是用抬的小米酒。Kuni ay lukan kuni ay lalu ilukan aku abay. Kuni opong kuni butul si. Ala kami kuni bawa si.
那个么你不吃不要的啦，嗯，那光顾阿拜，哦，还有阿拜，哦，阿拜，哦，好，那光顾啦萨比基，还有槟榔，哦，槟榔，lu kata kamu sih kayak kula cece ini, wah lu kuta ya, lu kakado kakado aku ini, kayak kau bus一定要有的。有能力的人哦，如果说他自己本身有在种芋头，那个是附带的，也可以带，啊没有就没有。Kuni mai lu kuni ala kula maga guru-guru kuni kio tatulugan ini. 妈妈会那个咕噜咕噜。 Udah tarai sana. 哦，然后就是来的时候要马嘎咕噜咕噜，就是那个含那个大啦、意撒哦，啊那个叫做马嘎咕噜咕噜。 Ala kula kuni si la dari yang naik kayak kuni. Kita makan ini kayak datar. 然后到那个对方家里那个庭院还要跳那个拿来传统舞。 Ala dari yang kata depan lah tu ada dari dokter dengan ala panguluku bawa ala sila kuderai. 然后那个跳一下之后呢，老人家他就会讲说要洗脚哦。 Oh, patut ada pada mereka ku bawai. Oh, pangului patut ada pada ku baga. 名称上是巴多的巴的直接翻译是洗脚，可是他的意思是说要倒酒给他们喝。 Ala sila kuderai. 对，巴多巴多的巴。 Ala kuda nirukan kunidar kuda nu ala kain kundan simpul ala kutarodang. 然后那个跳舞完了以后呢，就停下来，然后就开始进行他们的那个就是长者的讲话。好。你有洗吗？ 没关系，阿妈他们还不会。太深了呢，不会。开始讲这个。 Ala kuda lu tulupang ngaku ni mapulala ala apa bala kuda sasolupan. 然后那个就是长者讲话之后，他们就开始分那个贡品，就是他们带的东西吼，因为那个每一个部落都有那个会有几家是那个就是有在拿那个贡品的，然后这个时候他就要开始分，哪几家要分给谁这样。 Lama kala kay sukulota kamar madamao. Dula igek suara si kay kabalan kuni matulu kuni suara puai makala la. 那每一个部落哈，有在就是纳贡的那个家，都不太一样，每一个部落的那个有在拿那个贡品的。 Ike kay kabalan lama kala kay ngokai kay kisabali si suapol si suara yung makala la. Saloko. 那我们深山这边也是有分几家哦，那个贡品是怎么分哦，他也要看。 Ko suara lang kuni suara puai la kuni ere imo kuni ki tanja to mo de. 那个脖子哈，通常就是到头目当家脖子哦。 Ya kay kita kay tasi. Kuni ikut tatoi. Saya paribulu siapa tuan ku mapisi. 然后大腿有2家，我们神山现在母母在讲是神山部分哈，那大腿会有2家分。 Kay tay sungu la aku tawai wapisin kita mana kuda tay isi kunagan. Ikai kuda pising ini kuda sekian ku jika kia satu ku kita ini. Dan ku tay isi nak tay isi. 乐意许哦，说打的。 Oh. Kay matwase kunia kay kabalan. Walio san kuda tu kidi kita. Tu anak ke walio是要一半，不是说一半，但是我那kuda tu kidi ni lasan. Kami是怎么的？来给ku kuni soal po. 来给ku abai, 来给ku bawa, 来给ku coboso, 来ku sabi. Aku kadang pari kuda suku-suku sana. Jadi kuda satu lugar nai
satu lubang呢也开过主不手，但是就2次了，拉2次，2 dosa，kayak gitu marah-marah mau kulit par kutu busu。刷萝卜，刷萝卜锅，刷萝卜，刷萝卜， Tulog pa rin ako na tubos. Marmara ko saan si kena par ko 啊， tubos。也是贡品。这个贡品还有那些其他的主部属，还有那个什么，其他的带过阿拜过mana mana，但是不是空瓶，不是空瓶。啊，不是呀。嗯。刚刚那个拜阿拜酒，爸爸。Kuni betul kuni ada kayak大嘴小嘴。那个在这边过，另外一个小嘴是那个靠近来的，因为我们的部落已经好了，已经有那个围起来的，你看kuda那边kuda。我拜阿妈dia。kuda kunci，那个他们kuda可以说是首尾嘛，kunci给我们的他们那个部落的他们哦要出去要进来的时候，你日板，那他们kadang-kadang kunci，拉白过一个小嘴。阿妈这个叫捏日板。打日板。打日板。打日板。那个是不是公平？那个是Sapporo的板的呀。Teman-teman Sapporo的那里。他的意思是说，这个有一个贡品，其中一个小腿是给，他讲是我们神山这边是给那个高缺男那一家，然后他这个是因为以前是包了吧，应该是怎么讲？Taga-taga kun na mata-taga si. La kami utara-kari-kari kun ki luri ketua sundaran ku sa katukul la sola muri badasi. La takai na kai tama. La takar kuda luku la kuda bibili ko modaran la lego. Pepian kun kai tukul kai. Ta leleban ya ko ba tu repeng ako aungan ya。收尾的意思。不是，以前我们那个部落他不是会有那个就是绑那个敌人的那个门对，然后他这一家是专门负责，就是说，早上他要先去看，就是先去看一下有没有敌人，然后就开，然后让部落的人出去，然后下午的时候他要负责开门让部落的人进来，就是等于是守卫的意思。阿妈，像古说毛利有没有规定那说毛利那边呢？到了日本呢，你们规定那古说毛利嘛，就是佩戴蝴蝶的那个吗？要把它是个，又不一样呀。因为我们茂林那个就是这样的，有能力的人就是专门守卫的，专门就是也承担这样的一个责任。我们也有，但是是我们的那个一姐进来又不一样。对，他在讲是贡品呐，这些他在目前来讲是贡品。也不是贡品啊，他包罗了嘛，大家mana个工资，itu mana mana kau ini，udah包罗了给我kawan mu。就等于是工资啦，就是说，因为他们有这样的那个责任负责这样的工作在部落，所以这个等于是给他们的一个味道。这样的工作公平不是公平。我有听过那个八三卦妈有讲过这个就是小米祭典，如八杯呢，如八杯有那个就是要给他们，也是要给这个有能力的，就是这些萨布瓜lama ni kutia lalai ko babainya na ko babala ko 东西，好像也是这样，是好像像。Laka miya kuni kay kabalan kuni mata tuaru kay sawalay si ababay marama ko dar mata tuaru kuni mata tuaru kay laka yaswala kay yaswalay kasi laya baba iyan to laka niya但是yaswalay kay yababay kay dan kay bibili lo ku aswalay datulog mo kay ki alinisi ala asal barang kasi dah barang kasi tu bukan kaki ali ni payah kunagan nak seminta sampai就是这样子。扫完了阿伯这样。互相回礼是不是？去那个打扫完了。
Tersawalai tara nega tersawalai kita lihat bagaimana ku atur kan lemiani kuni lian ta 他说 kuni kai ka babai kuni tersawalai waga kuni kata ya 男 ya 孩子跟男孩子的一解金囊吼，他就是当天就是另外一方可能是扮演男方，然后另外一方是变成是扮演女方，然后男方就用他该给女方的那个是话而已啊哦哦不是说那个哦名字上而已男跟男的一解金囊吼，他的话是会这样叙述啦，变成说这个男就是男方，这是女方，然后下一次换这个女方就变成男方要回礼，可是事实上是男跟男一解金囊，可是他那个话的叙述的时候好像是男去女方家里读了那个，这样吗？好像有点复杂哦。不会，幽默好茶现在还在有，还有，哦，每年都有，所以应该可以。 laharangan na kay lawa laksi tuloy apa yang sih anan ku kay pia ku ni mala pa kay sa pia ka sa sanu tulu ku bu sila to ba si kay ku dala akanan ku dumana kayaknya me aku kayaknya dari puka kicil kayak kayak tulu pun kata pia kay sa sanu 现代的那个做法好像都很简化了，他就已经好像失去那个以前那个你可看吧，没有意思的。好像只在玩游戏哦，没有以前的那个意义跟精神在。Kuni maku tinggal kuni arbuan ku ngatu. Itu abad tiga sa kuni ku abad imakan nar ku mau masuk ke tor. 一起去 Ya 做 kita tu sekolah ni makan nar ke tor sari kuni ni zumbian ku yang ngatu ke kawai ubulan. 就是以前做这个仪式的时候是非常非常的那个复杂跟辛苦，因为他们要去准备木材，不是说很简单，就是要一堆这样，他就是要去山上看，就是这样的那个精神啊，过去呢要做那个一节经的话。 Si kuni ai lukan ku mama ku betul-betul cinta lah aku tinggal lah kaduang kikai. 啊，有时候要带那个就是农作物的话哦，以前也是你要花很多时间啊精力在那边，但是现在也几乎是没有在做这个一节经的方面。 Ni lah kuni la kau kalau ni mi lah kuni lah kasan kai kerja muka kara kuda sa teman-teman. 哦，就是平民哦，他们一节经然是没有像贵族的那个一节经然那样的。Ya kuda babai kuda mana mata tulu kuda di sibung lai. Ya. Kuni 那 你 接 是 下来 不 我们 是 要 我 讲 的 的 kubung 是 lai? 拜百合这个东西。 Ya tak nak ke 都几笔啊？ dekipi. 嗯， Kaduan aku ciwal kuna duma. Ai kike wadi makuda ki kuduma kuni soal kuni amene ni ciwal ke badangan lai. Ti sume ya la kasan ku dekipi. Ai 嗯，对， Ike nala amane kuda setelu ganai kuda la rasa sabi kuni ciwan ta si kuni duki piai dua dosa imo kuni kia turu wisi la katu marasan kuawa 到都啥个都几笔啊吗？都啥 unu 个 si 都 kuda rasa mana ku 很水气。那是哪笔呀？我的啥水去啥？都 ada 啥？ kami tu sabi ki ada kami tu rasa iyan 对， ai kutaka muda duka ya kasan kun meo na ke kudanya teki kiri kan meo na kaka muda duka nanya la teki muda kuda po talai ku kadua ku talai ku sauda yung muda duka nai 你拉粉嘛，拉粉啊，对对，我们没有，陆开组没有。Bawa gula tahu tu yang mana? Bawa ya. itu dosa mana kun kia tu gesit agak mana kun satu mu Dosa ya. dosa ku tu pi dosa ku rasa Rasa tu ya. 当事人一个是老婆婆家，一个是当事人一个，所以要两个。 si lapia kun si ala darai betul pungkuni wadare mo ki dadara dan
La si tu piping kuni alis kuni kya tolu ai kai sawalai me kutiki pa kadro aku sawalai wai lu koi kadro ko isi tu kipi me pangwa asidan kudai lu katar papa na kamwa karangku pana siana ke oda na ke tapo ho ta hui sana ke kipi la siwar ke badangan lai kita order ke panani 他说哦，一解精囊，女生一解精囊的话哈，一方面她是为了要就是两个人的感情友谊要稳固，然后再来就是说为了要配得这个百合花，就是你女孩子一解精囊哈，跟男孩子不一样的地方是女孩子要带这个叫做的比，可是男孩子的一解精囊就没有这个，除非是说这个男孩子哦他是猎人。哦，他不单是猎人，然后他是头目外面跟他那了。哦。你是头目，然后你就是因为那个猎人不是一定要猎到5个那个嘛，山猪才有佩戴这个嘛哈，除非你本身是猎人，然后你又是头目，然后有人跟你一解金兰的话，你才可以戴这个，因为男生通常没有在戴这个，所以你只要是特殊的那个身份，哦，然后你又是猎人，你就可以戴这个，然后还有一个那个。插在头上百合花，哦。他那个，他那是走抓到的那个山猪啊，那个有的一次去的时候，像我的话哦，就一次哦，他5只山猪，但是公猪是3只嘛，母猪是2只而已，所以我那个计划是，百合花是3朵嘛。茉莉花是2朵而已的，没有闺女。Kuni luka mani ako. Ay luka laki tuluga ko ay idoro po ka anak tuluga ako. 哦，因为母母她也是猎人哦，然后她现在她可以带3朵百合花跟2朵那个栀子花，然后如果因为她现在也是猎人了嘛哈，如果今天有人再跟她一结金兰的话。他就可以带这个，男生就是这样取得这个的哦。你一定要本身是猎人，然后后面有人给你做一结金兰的话。Talalaza我把那拱过了。你是猎人，然后你是头目，然后后面再有人给你做一结金兰的话，他就可以带这个，这样的意思，懂吗？可能给得了，但是我的老婆3次给得了不够。如果说你是单纯的一结金兰，你也不是猎人，也不是头目的话，这个就不能带。哦，男生，听得懂吗？可以。有点。不会，大家再解释。男生取得这个的那个刚才我们讲的就是那个男生，这个要有这个配的这个的话，是刚才他讲的。如果你又不是猎人，然后你又不是头目。对，然后可是有人给你一结金兰，你不能带哦，除非你是猎人哦，有猎到那个，然后又是头目的话，然后再有人给你一结金兰，你就可以。好。Kuni cetru luka apa yai, la kipasi ciwar ki tala kuda kuni yoima, kuni adisi. Adisi 啊。我把大家来，有其他把其他了，不是说给概念那个把老说，把其他了大家过来，因为它的容易过来。那是luka rodang。luka rodang luka ki lali。女生的话吼，就是当天如果在一结金兰的时候啊，你就会配得这个嘛，一个这个百合花这个。然后当天还有结婚的时候。男方来给你下聘礼的那个时候，你就是可以有这个，才有这个东西比。可是，那个比较不一样的地方就是说，当天哦，那个头目会给你佩戴女生的部分，他当天结婚当天下聘礼那天跟那个一结金兰这个2个仪式的时候，当天头目就会给你佩戴那个。他平民也是这样吗？也是，羽毛，只要是女生，但是。那个只是。apa baik ni kuda? Siapa kamaduan kau? 就当天哦，就等于是头目借给他，当天结婚那天哦，
头目会给他戴那个雄鹰的羽毛，表示说，你是有经过正常的仪式取得这个百合花，所以那是一个荣誉，头目就会给你佩戴一个雄鹰的羽毛，一天哦，因为你是平民的话，头目只是借一天给你，但是那一天结束了，羽毛就没有，就不能戴了，要还给头目。Kuni kasahan kuni utama ko lan kia babai sa oleh kuni pasti tu kipi pasti keluar kuni adi itu darai. Lu darai kuni mata tu tarik kuni sa oleh ye. Kado kuni adi kasahan ko babai. 那个就是男孩子跟女孩子不同的地方那女孩子就是在结婚的时候在跳舞的那个当中，就是头目会给她戴这个，还有在下聘礼的时候给她戴这个，可是男生就没有这个，就是男女不一样的地方。那kayak masa kecil tu kalau tak kisah ada dah, kasuka barzan, ay maka las pur pertama lang tajara le malan kumar dangsi, la kami kuda maka lata. Lu matulung ke matutar lagi, kalau dong kai suada dai, wawa kuluku lima kita ibang. 我们雾台跟神山的那个习俗不太一样山雾台是kalau dong Lu kadang ku sana ka jatuh lu kita ai, wawa kuluku lima kita ibang pun selalu. 不管是结婚还有一结金兰他们山雾台只有一个仪式，不是仪式，那个怎么讲？就是那个脖子要对脖子要给那个不是那个怎么讲？一般安家就对。不是那个包伯安家，就是那个老师的对娘家，对不对？对。舅舅啦。舅舅。我就包不完舅舅。他妈妈的他那个上哥面哥。脖子就送到那个老师的那个舅舅家里，他们有权利那个取得那个脖子，部落给他们的脖子。Mia kuni tatua bagai bario ya ka aku suah poron ya ka aku suah ya di mana into wawa tampula lagi bario jadi aku rata kada aku dah malam aku tapi apene la kuni suah pu san ku ka wo mo ki kai bang si kita de mo to mio kai me mitan ike ko ba ike ku ba ba ike ku 他的意思说，商务台的贡品只有一个，就是脖子，就是送到那个包伯安家。然后我们神山又不一样，我们的那个贡品有小米，有阿麦，有甘蔗，贡品。对，也该ku pa ali kuda 也有小米，给你贡品啊，小米啊，那个小米酒啊，还有阿麦呀，煮过水，是中了。酒甘蔗，阿麦酒甘蔗。那个。沙威基。他芋头。也还沙威基，也还沙威包沙威基。没有。只有甘蔗，不要乱讲，我没有讲。阿麦，还有爸爸酒、甘蔗、竹鼠。要注意听。还有槟榔有。芋头有能力的。芋头的话有就有，没有就没有。然后平民的话是心脏跟肝，那头目的话就要砍木材。对了，ikai lagu kalau ai kada ku pinaro lakuan kada ku tinurugusan. Lu ku 是那个平民turuguntan kata lara lai 一定有那个火火的那个树啊，还有有啥做的，但是没有铺开了。我马库达我把是马库达不是biar kun si bori. Nama kita lah si potong di tu cuma就是这个。那个平民有那个吗？也有了。原来我阿爸下海。有了，可以，akan ada kimpa pang lo. Sana tu